vacation. Pero pasang ilaw ng Shimon kibangin ang hapan ni keren. Kapakongsan na kalomba lakal sorkar kamencur na banaay yang ikumbang ikwa. Dinamday. Kita ki qualification, kita ki way ke jenis kita bompas, bompas, class 12, bompas, graduation kita akan hapa kajingi keren juni hapo itai arbna. Natataw mo ipi the 2 months, November and December kumbong Honorable Chief Minister, it's very crucial. It's very crucial to know if needed, meet every day. But I want positive result as early as possible, if possible, before the end of November. Syaidah, tomentangan kelibiang. Ngi kung kinohikay SSA but 4 teachers. Kibali lumlang hamni hamadan malki. Ni menjur niam bangin pediang yang nega assuran kepala ai da ka government haka meeting kepala chair da Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma yang menjur Kublai Shibun da ka wei ka sor ngira shim ya karai ngira menjur ya kan ka assuran kepala ai da ka government yang ni but sachisin isko day ban ai da jit kublai ka bakarbang ya Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma ya Honorable Deputy Chief Minister Sir Preston Tensong nimla ban klep ya ka contribution jong i namenta jong i kino hikay sisi da ka basyay kwa man ito ibihang ni ka jingsdang ban penbrek ya ka jing jong kino hikay sisi ka day na do ka tukapor baisa Preston Tensong ikot yang isya kami jingi karen bayangi ki angkay apo additional secretary ha Julai kung hajar arbuar kabayong syay ngangan long kung uta upilar jompi ban lamle tipi na kamenta ban petik na ba kanika issue ka jompi jongki SSA Council niyo issue siya kakni kaman kakni kanyang ka jongki Honorable Deputy Chief Minister Isar Preston Tensong tongin ay kating kapri kabajang ya Isar Preston Tensong sejisi ni kung kinuilang ikuha manitoda kabasyay ka personal account manuman penurong dahil lang maka initiative jong isa Preston Tensong kibala penulong ya kani ka personal penurong ya ka personal account house name Arajar Arbulay ka Ariel habang iyay nanti ya kani Ariel kadai lang maka jimshim sikikli jong isa Preston Tensong pati Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma kebagilah siu yang ada area jongi wang kadang iyai daga lenti jong kakut haka tu kapor mangi keren yang area ngakan mau isa Preston Tensong yung ay jilmun mapi gunungin siu yang ada kapisa kemar mentang siu tu syai baka ni kapisa kanay ban siu na kasi komen wang nara ka komen kabaring kaomba kam nimyo pisa na central komen ban siu andre unda bila lek syakut kakot ka media ka judgment ka jongka ba kani kabisade ban siu na ka state government pa diong ay jumon ngin siu kumno hakato kupor niong ba ya gitu ginoy ka SSA ki bala klak dai ban penpoy be chi ki bahaying asem jongki ya ginoy ka SSA ki bala yo kam shaway dai ban penpoy be chi ki account jongki ba ya ginoy ka SSA ki barang don haka kamro dai ban penpoy be ya kani area chaka account jongki klem dai chi kan tiadro the Honorable Deputy Chief Minister is our Preston Tensong okay fine kaya babiay jumon nin approve but iyo yung area kumbaday hok banyo denoi kaya sisi kibalak klak kiparang noy kaya jongi nagkababuron bahaying hasem jongi iyo yung ka area kaba parabnay kampuntang kanta kumbaang kinikinoy lam ni keren aswa jonga ka regular payment of salary kaneka singular jo isa Preston yung ba personally I assure you that your salary will not be delay anymore. It will be regular. If it delay also, it will be delay only for 1 quarter. Na do kaski makiukulari kulari yang ni yo tista yi kulok. Do do pnai mangini yo advance so dene berano ikai.
sajisin ngalong tong ini thap di kebajam ya normal deputy chief minister sar presiden tensong bangin bo jing duai ba ublei undon kat lembadi unte kacingkel ku kenang ba ila bani alam ya kani ka state be jongi ka Meghalaya ka ba kajing thap ka jing thap kri ka ya thap di kan long ya normal chief minister sajisin na kebajam ba ila shin ya kani ka initiative yong hoy we will face different challenges, but I assure you that within my tenure, apo jong kani ka term jong kani ka government pemerintahan pentikna ba kani ka issue jong kinoi kai baro kategori kentuk SSA ban for teachers kan solve no ya menta gilaman syakno gilang na bacai ka government kalaman syakno na market sanon di man syakta ka government kan syakno andre mlele generations ke bangsa wan can realize because of that historic decision at that point of time ba ka education system hapo Meghalaya kana reform tong ini tapi honorable chief minister sa kontrak sama nangka jing ya tapi ro ka sode bangin tapi ya honorable education minister sa Lakmen Rumboy hakato kasi kren na ba siya yung ba ka government kahapan shimbe ya ka decision number 31st March 2026 ketika deadlines yang dapat saya kalau tadi ke meeting haka por jong i bari haka tembal adep ke ilong education minister ka government pinjang adep krenshai yang ba ka government kahapan shim initiative lem unta shano kalewei jong kini kinong hikai ba kena ipapuli haki SSA school. He raised his voice in front of the honorable Chief Minister Sar Konrad Sama. Tong ini tapi nak mentah ini. Kabakan tong ini tapi nak mentah official Joka Education Department di bawah Trey Shisom Banwandra ya katakan polisi kabakan government kan suspend benar. Tong ini tapi nak mentah official Joka Education Department. Bat haswa begini kerat nak kena kamadan. Hasudai begini ruai, bajing ruai, kebang bajing ruai, baru si kata we shall overcome. Sahabat penahal yang setri jongpi. Sound system high music. Serang bilang serang no. So 1, 2, 3. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. We shall overcome.